yone yori katugire ngo bayira joko dakika nzo za 10 zarenga umushayitu yakana ngatosha bose yamkana program yitu okubiri byarenga rutoko kuno ya byarenga buhore njura nego mu installments kandi gatikigwahe kwenda no gwera kwenda utsimbora rushere cyangwa umukatongore hatoshanga ho umushanara rushogaho shanga urutonyera cyakabunga shanga mtunga kaguta Dogashire kuzambara no basakwe buzo begiriyo Uganda yona nijyango impinduka yo bwire impinduka yo bwire tokamanya what tokamanya when konka ahandi esinigenda according to plan tari yitu kuka plan yaranga mpuragarga kugwaho just now natuma iswango deputy mayor Dorini Nyanjura her brother Wakweta Ntugume has been shot dead. I think Manyari around the Tida there, Abahama Sasgaman Munonga and Abatamanywa, the Rinimbu Zabo Mungaro, but Munyanya Sasgaman. So Agamore Garanga Hugo can Tujirango Mukama Venuata Homekono, Staka Tunga Gand Kandaga Kurenga. Well, almost in the binge, of course, yesterday room yagabe hariyo bakutaraga honda beho omuntu utsi PRU ikitinde cya PRU cyurekiro national vice chairperson no wagira Michael Toyota na wabe najya ati no buya honorable cyko this time no genda nyonka nyi vice chairperson wa PRU ne hijab kugira mutukutsagara and urukiko rwero dominatingire kabati mbere ko nacyeta bamusakirengo bino yabakandete agona kugabegara hariya omu gardens za Catholic Church ahiguro umuntu utsinembere biri nesanyukiraho jumba bariyo munyamahoro kandi kirungi ariya koreka stories zikongera kuntegana samu na arrest ya Dr. Kiza Besigye akaba arrested from Kenya kugira muhora gutwira bakamukwatira Nairobi yabagiro rwakanga he mamukwaturu wa mukaga nicyo riba kweta kidnap mbaje wakaba kidnap konka fine henderebere arrest akaba bakamutira mu shuga koti military court martial yagize ati kushemeye kwa ni cyaginje wa ebiriho byona ekirungi twine muze standard ya honeja kutereza light rebe kibire ekisinde kifu kandi kibire kibashijamo kacyatandikira hembera katandukane kitahataha aha so byona tujya kutera mutoki turebe then tubone ku furaka kuroke tuka primary zo kakugenda burijo turebe zi independence zitakurgaho kandi nakaruka pateka takurgaho kandi kigubire kyote NRM kadi neyongera kuba kadi ombibi nabyona kadi no slot kadi bo muhanda okutwara 90% po wagira umwishengero now that umwishengero kindaka hot cake then urukwata kadi abe problem urukwata gikwatsere ajura pate karaz ajwari kindi karakara aho ayenda kuizo parliament by force byone byo nebindi umukubiri program okutandikira hariya mba mweta jumba jonani twakushemera kureba Sky Gundu Murondo. Yes, Bwana Paulo. Tureba Sky TV nawe ruturikiza twenda kubara musyango no kubasiba munonge mukora no kushira munongo mu kwezi ko ku 11 kubire kumwe bintu bingi ebigezo by'abana becho amushanju ebigezo by'abana basine yakana abasine yo amukaga no shote baza kumara ebiro 25 abingi baza kuba barwayo cyo kibekire kikuru munonga ahandi ntubasima munongo guma Sky TV mukaguma nturikiza no mutureba icyo ni kikuru tubendezo guma nitwe umbwire bona amazina ko kumwagahura yumba jonani tubatangira umunyamahoro kandi umburuzi umburuzi wo kumara imyaka 22 umunyamahoro kumara imyaka 25 sanje karushuru kwenda kwanga kula yo buruzo yo Yubajorani no buruzi kandi n'umunyamahoro umburuzi kumara imyaka 20 umburuzi wamwita basi ekabende barati abakuba kuna abiri ni marokushoma biona nkamberize hamwe ekabende bane ingana okohereza amahoro no kushoma imyaka hati 3 nahumura ibyo nakomariye nagumuzamana n'amahoro nabo birebe bwapta kubasa kwendera ku kimwe kikakije kuba umuhanda kandi ubwiro bw'injo buruzaho n'ubwo kwebere burko abo
woriyo mbuzi warohereza hariya nago ngagari y'amakuru awetambikiye Robert ni roya kandi icyabaho tutakitegerera kugira ngo bora n'abanyishe mbabare but Robert Wari is a embarara best sembabure man. So Robert twashimira kureba Sky guno murundi Omwami Paulo n'abakorera Sky TV amazina mbikire Robert ngo kuwaganzura kandi ashimira ba panelists bagenzi banje omwami treasurer wa National Resistance Movement omwami Grace Cyankoko Elda wa FDC kandi hati ekindi PFF People's Katonga People's Front for Freedom nomanya nomanya Stan Rogu tutwire hamwe activism konka kandi kinkubureminga pressure group ya inekibina hati cyo register no kutwara karaza Sky TV nacyo Metu nabashemera kandi mbatangira akarayi nakakubatara saka okay kare Robert yebare mnonga futo yungaho gundo murundi Stanley uko chairman wa FDC aho muri imbara hatwagiri kuriya watsigaza position yiwe abo kushanga tata kwaze gikibina still chairman wa FDC gukorera bakiya persons ubona ba Western region korgaho impaka Kisoro you deserve that kore kati ni nyebuzo korije kutwaza kuba kandi kare yujwe n'indi ibintu cyo kukura n'ikindi humura bamweta stand yona humura na kare so konka aramutse bakoreba Sky we bare munongo Omwami Paulo okunyeta n'obundi abe nija tashemirwa gwebirho rwa mukaga no kusyati konkanija abo kutureba nabo kuturikiza nimbakira mwe bare kugumana mu Sky TV ngire kushanga nashangane ikahari mwe ni mamu turiyo tureba almost the whole country yes iceke bingi ni yerumu ahandi mutegereze tugamba bukwatirine nihangarito okay Mama Grace treasurer w'ikibina cya NRM aho muri imbara two chairman wa NRM no muri shaho Mbara city Mbara district kuzaje kuba kuyitingira Mbara city nyuma Mbara district kamebembe umwami Juma Mugabi Baisari Kamusha hagati yo akashari kandi n'ubiki n'abandi bamuganga n'abandi kandi twagire kugira ngo abambara kuriya tugire executive yite na sitegere yabo bajya ngo atinze kutegereza akaburu akapuriye na kapate so cyase akakuza kuza mu guma kubaza kutandika so bajya ngo habe nakora akiko kariya akakuru nambwe hati in the treasury ni sayinga account ya city kandi ngarika sayinga account ya district yambara yite yagire kashaka. Okay. I have come to realize chairman wa NRM wambara n'umuhango ho and is hard to access. Chairman wa NRM wa Kiruhura Nzeire Sedraka n'umuhango ho and hard to access. Chairman wa NRM Sembabure Honorable Sam Kutesa n'umuhango ho and is hard to access. Ba chairman wa NRM kabaza kuturema and ikibagaka mu karupant katera this time mu structures ezi. Turonde chiyama kwa Sky TV yarenda chiyama wa NRM mbwira te kumutunga hard to get go kureba mboye nkaye Ekuke ikirundi noreba uba chairman office kandi takora weka so yakakuba muhango yabura kwa accessingwa koze nabayi nabandi bajya hansi ni nabwo yabo ba hatu nabwo n'ubundi aha mukoreso bwo mu buki hatu bundi aha kombicho w'ikibina at least ni ndamu chairman wanje umwana Juma Mugabi
nubwo aragata kukanyimanya ngo bundiho nawe nanamanya ngo ibi ndagabi nawe nubwo kugira ko nawe nubya nuburo tamutuma wagira utu nubara batakushikwa kandi baturinde kuturembe kandi ramutse bafutureba ramutse bareba Sky Blessed rero iyo baramwana Paulo kandi nyenda kwebaza na management ya Sky TV aha ukutaya isomwa abazyogu kandi nyakiri na bagenzi banje abinina aho mu studio kandi ndamusaba abakutureba kandi abakurikirize abakamwa Mr. no kuyagamba Sky TV ko kubori n'ubwo kubori kandi reba abantu program zero zigenda zo mugenzere hari kandi tubasima abo kuba ngoma mu Twitter okwija hatu kugira ngo witwe tumanya byingi konka no kugira ngo nitwe tubaganeho ebitukumanya na n'abareba TV ba Sky TV then abo kuba tujya hashonga zo kwata ihanga yitu nabo batwegereho nitwe tubegereho rero tubase kureba mutavanyira n'icyo okay ngira ngo Stanley twenda kutamana munonga akaruhuke kibina mpaka uhayizire headline ya Dr. Kizabe Sigye retired Kano ifutanye presidential candidate if I'm not mistaken kandi leader wengera ngo wigwiriho mukono go opposition no guhamana umunyango kandi one of the founder members of FDC now happening for the member wakatunga faction PFF. He has been all in opposition, face the opposition for some long time, can't face the struggle still in liberation movement TG it's the members tumuntu mukiyo kugira ngo yakwatwa tugwasa kuta attention n'abindi bintu hakabaho ki exactly mukabanya umuntu we bari munonga cyabireho Kano Kiza akaba invited muri Kenya holonchi yakatabo akubera baza kuronkinga umucara nawe yamutumireho Code Martha kwija ngo abamukorogwe gukoronkinga kataboke so Dr. yageraho umwana we kamuregeya traveling abaza Nairobi baza am apartment ya Riverside yebe naza kurara yahikayo batebintu yargayo naza kureba umwana wundi ijo rero sande bakaza kuronkinga katabo wa special wa muhira rogi ya parking ngo agaruka mushange ho bagaruke ya hotel yategereza abantu kugaruka babura bakamaro shanka kamukaga bategerize mvuye waro wa taxi ya givingini ya jati kanjende so I don't know communication ya biriho wini omucharo wini byanyuma wabanze kutunga information ngwiba yaba abducted na mutayiwe so yatera induru yashiko mu Uganda twashanka mukaga nwe tumanyire yesterday evening amakuru gajanjara kuba Kano Kiza Besigye is not a common man just no maraga handling Kano Besigye is an elephant the whole country to kugira ngo no mupatoti nambwe nahingambiri hangariyo na ryera kiriri habo kuba Kano Besigye mu rwego rwakorera abanya-Uganda na no kubazukusa abantu baketegeza bakabanya mu Uganda no buturi tuturoho ibintu bingiye biri kufoma so Kano Kiza really ekimbireho tikibire kirongera urusoko ndemiti ntushimye kuba kibe kimbireho habo kuba hat Kenya twaza kugitina tubende jangu haro relationship konka twashanga kandi hat Kenya hiyahika Museveni na yagitwire nagivuga ko kuvuga abanya-Uganda hano ntambuye nareba na ba lawyers irizo abakora urukiko mu Kenya no condemning what happened on Kano Kiza Besigye
na nihangaryaho batandika kuriho amasiko kati bitakukimanya ubwebembezo biburigire Uganda bwa autocom koze no kireba ngo utizariare iligo kwa abducting omuntu omunsi ndijo ukamureta ukamugarura ahatakorera mushango ukaza kumusibira icya kabiri kano is a civilian like me abetuwa bashimye kuba naretwa kanazo mu kotumasho mwene rero ngo mu Uganda amateka bagahendira kimwe kuko kureba constitution bagitabangwire hata abanyarwanda n'abanyivu munonga tunyigira abanyakenya abarufutura mu Uganda namwe dushabira munonga kugira ngo kano kiza Israel ryatine shonga konka kono bya nkine kimbireho nyendagamira abaturi nabo kundeba ngo Uganda would be actually in bloodshed kuzi kano tomuntu kuzanda wona ngo wakwataka katembe hanyo no kwata no mpenyerana tine chikuba konkara kano n'ikindi so really it is really very bad kureba ngo okutwaza mu Uganda twenda amateka mu Uganda kandi tugatwara no mu Caesar neighbors kugarukana itukuza kwenda ya mateka yani teka ngo Uganda na government egi niteko kwegaruka nyenda gambira mu Paulo n'abarakundeba abantu banyigire munonga banyigirwe munonga heshayo n'abasoko kushandara hatabiro regiment erabyo abandi babiyete byo kuzana konka too much of anything is always bad for sure Ugandans we have been oppressed too much ranga twase agambira abatwe imbere bakendeza nkoni bakendeza mitwarze ubwembe zikabasa kugenda misho kuko bari kubwenda Robert no picking cyo muri ibyo besigiye aza Kenya hamukoro gukoro kinge kitabo argo mu hoteli yaza tayira mu mwana we deni motoke yarga mutiyagara fini information yizare kwa umukaza x nagira ngo ibaba abducting the next day ndumurebo military court martial then ndumurebe bamanumane what do you pick takajiro umbu bwacho kirungi ababe n'abarungi muri iki facts as they are no picking that ibara man Paulo icyo pasa ku picking muri iki hariho irigarete abo kuba Kenya ni hanga independent na Uganda nayo ni republic mwena mahanga abiri nko kugari nabahine amateka gagategeka omwambesije nabasa kuba abiri n'umushango abo kuba kargo mu Uganda yatembe nyonyi yargamo hakishayi yaza Kenya ikintu kwamye ngo abanyarwanda bakamba manyo kuyagenzere kwarara taratembere nyonyi yarabere nijo mihanda konka bakakimanya ngo akaza Kenya akatembe nyonyi nawe umuntu twakorwa mu ihanga yazo murinde nuba uyu no kuwazayo either y'umugenyi hato nureba besije bakaba mu invitingire kandi kikaba nkimanya no gwakuba yabera kozura umushango umwami Paulo haro iba kweta extradition law on extradition extradition nkimanyisa ngo umuntu yakora umushango mu ihanga rindi nubasa kumwihayo omucyagingiro mu ihanga ryawo konke cyo nacyo nikibaho haba harendagane kozuru nabazeta extraditional treaties endagane mwaba mutazisayiningire to kubasa kuyiha muntu Kenya ukamureta ukamucyagingira Uganda habo kuba Kenya na yine koti ninga nabasa kuzokwa gume nyenda kwereze example y'umwami rumbuye wabera ria social media na juma buri kintu cyone cyamurabumisho no yishuka ecyabiri ho bamukwatara Egypt no kuyaremwe gukorgayo ecyo kikakiri aha extraditional treaty kuruno jango akaba haro extraditional treaty hagati ya Uganda na Egypt
rumbu yakanije bamucyagingira aha emishango ya computer misuse konka ecyakiremeyise necyo mwana nshonga ya Besigye noreba icyo kubanza hariho multi-party dispensation yabireho umwaka wa 2025 buri muntu akaza mu kibine cyakwikereza icya kabiri umuntu constitution emuho bugabe egiye nyini kugira ngo azo mu inkereza y'ibyo butegeke yarukwetenga nicyo kurebera umwami Katembe ari mu pressure group umwami cyanko kariya treasurer wa National Resistance Movement ambikire ndiya nimpagira National Resistance Movement no nawe ne political party yakwagira ningo buno munyamahurre we tarapatiza ngoro munyamahurre now analyst so umwami Paul obuzubunyahingu bureba umwami Besigye nabasa kuba yabereye no mushango konka wamukwatara Kenya okumukwata teino kwangira Kenya ine police Kenya in intelligence authorities or agencies Kenya ine amahi Kenya ine koti nkebi Uganda now Besigye kuyayabira kozo umushango gwabiyabira koze because tinkubasa kururinga utungu Besigye teine mushango konka kwarabira gukoze murabyo mu mateka wamukwatara Kenya haba hari extraditional treaty habo kuba haro abana barigire kwata nabo kare munonga kujyagingezo yirigaritiza zifu you see kare munonga kare manya no reba umwami Paulo umuntu kuzo mwihanga irinda kargamo nico ndiyo ni ingamba okay by the way ingamba hayirigarite yone obabere no mushango obabere atagwine ejo discussion yirindi izo konka wamukwatara Kenya ni yari yakurosingere yarigiro mu Uganda yagire Kenya no kurabira no mu apartment hotel zizabiri naza kuraramo ninga habiragire kutayaya wamwihayo kibenyi wamukurosinga isihanga hata no kimanya ufate cyo kumuhayo icyo kindi yo ni ingamba hata no kimanya Besigye kurubatamuretsere mu kotumasho akakurosinga yazo mu ihangari ya Kenya Uganda bene basa kubuza Kenya mutwe Besigye yes because akakurosinga batamuviza bamuha air ticket Kenya amurisivinga bamureba yatayaya abanyakenya bamureba uyabiragire kureba yamucommunicatingira ati nahikaha bambukingira hakusa kurara yashikayo ya chekingini ari umwihanga rya Kenya so kunujya ngutubamuretse na kunujya ngutubamuretse bakamuruvira ngo muko masho Kenya kutereza Kenya ebeneza kutabesije yumba so by all means yumba hari umufurumu aha hari umufurumu y'ibyo butegeke cyo muri byona ninga harimo amazima guko eshonga ya Dr. Kiza Besigye ubero kuratara kwiyatandika ebarkaho abasayide yite ya kurgariato ndegarkaye kuriya bagita katemba umuntu kuzaho akazana kadikura abasayideji bagita film banuruga ni kigambo ki konka abanyankora bira bakabagire fumu yabo ngo wakukira futeza ugwo kwisi nubo kubutini mushango akwake nko ni yawe agifuteza uyishura kibuno cyo genda bormunya Uganda urubwizo beryo rwa kabiri buri umwe kwisa yitama naye buze Besigye akozire mushango ki ambikire yashoborage kuyakubire nababira ino mushango utaruho gwangire ukabere rubaguru kikabere tumanyisa ngo abere naza kugenda agaruka umukwato mu gihe tubu wagenda rwagaruka mu Uganda wakora umushango icyo ni kimwe cya kabiri ikindi kureba dikure ryo mu kintu ecyo wa mureta wa mutwara umukoti y'amati wagira ngo umuntu abire naza kwekera ihanga Kenya yiwamwiha tabarukumanya tabamukwatana mbundu ngo bayijana yo bari abamucyaginga ahabo kuba mbere ndiyo ninde baroho mujungu boda bodo bira kampani
Uganda kwehereze kureba ibihandiko yareba ngo TV yamutwara embassy bamupakira embassy yabo yamugarizayo kwaritereze ibihandiko bye abone kujo mu Uganda abone gukora ikiri kumanyisa ngo Kenya niyebire neza kwata Besigye ikamugira ngo iki wabo ryo nokora tico twakugarizo mu Uganda ku cyaginga umushango konka kwata Besigye kamuyiho mu hotel yabara umuntu yaraga Kenya yararo mushero na Kampala ninga yazo mu Masaka a Boulevard wazo mu Boulevard wafuza wamwihamu wamuteko mu motoka wagendiro mu nyunyu wamuteko mu motoka ya military hatogo nidikura wakabiri ata Mam Grace tingmanya from a political angle timo ba gracias tozi teogare bindes kureba tamaishu omu legal department kuno mu judiciary ninga resist tuzite kuno political wing gare bindi tutehozi wahore mnonga cya kabiri Besigye akini politics zo kumukamura muzira cyo kwantum tumutahuija attention yona wahore mnonga aha wumra mo muri amahanga rihanga normanya rine ibyo kwirinda andi ababiberagiro fine normanya politics na neberagiro nibigenda hamwe konka icyamani nurebo mu politics harimo ikintu cya security and ikintu cya security it is a sensitive issue aboko hati nuko twena abantu bana barebere okwatwa kwa Besigye buri umwe atangire konko bwatangire aho reason ninga shaka nshonga aho nchi Besigye bazireki kwa mukwase because there are so many Ugandans abakuru b'umwihanga bakaza mu Uganda mahanga bakagenda bakagaruka batabara stingire then why Besigye kandi waheragiriye mirundi minye na why Besigye this time kumaro stingire and as of now no matter to do East Africa integration kandi sister security organization agencies umahanga gagitaga East Africa namana of course nigabagire kugakorerating n'ingashi uvuga kwatanza in terms of intelligence umurye security y'amahanga gabo nakinaki so ni tekateka ngo at this time to me abo kandi hatego ko hari shonga because kugira ngo Besigye kwasirwa bo kugira ngo aberagire officiating n'ingashi kwatendinga umukoro go kuroncinga ikitabo that's not the reason then there must be a reason kandi muzuke ngo yanga the government intelligence yayo nicyo kurebera nti batwine iso twine eso because logo kubor Kenya twine aba security aba Uganda abo kubor Kenya for political reasons and okuza kureba ngo why Museveni na government the president Museveni na government eji okusiyobo bwiri ebukizaho bidala mu intelligence network nekora aboko bareba kawokutwaka ya Besigye kunojana hakahatabiriho intelligence network ya mani Besigye hangari by 2006 akanaza kweshuka ha City Square ihanga uhura abantu tubakine ko babingaho uhura ngwihango umushije agera ki yatwa konka kugira there was that intelligence bakabaja ngweno muzubere na peji kasangati atakaka agakito
so cya leta kugira ngo bese igihe harimo kugira se ukoze sa that work to work kugira ngo ateke over the government. So in order to me ndeba ngo hariho inshonga abantu bona no bari mu kushoberwa mu misitame yanagara atihaga abantu bona mweno barake kushangara kwihaho iwewe kunga kandi ubashangara President Museveni abira arteso abira rokedi ababikaji ngura abantu baryumva tino shande baryumva kiyari nkato ko kukiyaringa bwene so yo ninjira ngo this material type ibintu byo kwirinda ngo ikina nitekateka mu ntekateka yanjye. This is the two countries abo kwa Kenya nayo kunogera ngo habiri hatarbo reason because tine Uganda kwibyeneza kuza Kenya ikawa rustinjira y'umuntu Kenya kicaza then it means hagati ya security agencies z'amahanga bw'u na government zone there was a harmony yo kugira ngo umuntu ugumurekete umutwaro witu there is a reason why we should arrest him from your country to take it ekina nanyanda kusiho mwami yogo ngo mwambesije ibya twire nabarabamo iyo wajyaho na wasakuba no manyashonga cyakuwa bakamukomaho ubwo akamurabaho iby'imbundu bamukomaho ibyakabirabaho nangu na Bob Wine ubwaruwa bakamukwata n'imbundu zikaburre so really just kugira ngo kako bahatarusha because this has been arrested many times kandi released kugira ngo twashanga intelligence yashanga at the end of the day basanga teenage atini mushango babsitinga kuri so if there is no reason ubona nobwoba bwawe nobwoba because nanagambire ngo doctor ukureba tumuntayo aryaho ngo taremiriza an elephant in the country so akwa kutora bajyangu ngugu no shaka kuba hwiki mbwenu nabagomba kangarine konka to the country it is not good itonka abanya-Uganda ibintu bireba bitangaza kandi twakubye ibintu bireba kuba mu opposition kimasa ngo uri umurabi wihanga no haburi ihanga ikiruho konka mbwenu kato kundi ya ningamba mbe nitina tukundasha undaze kushora shange batigiriza so ambishire she's very bad cyo kubanza cya Biona waba uri mu political intelligence ya Uganda Karol or senior presidential advisor on political affairs Tingushebe ngo wasa kuhabura system now ngo ekwate Dr. Kiza Besigye ngo because akiri political threat our system probably no bara yincyari nayo mbeka kikiri kitomunonga not posing that threat kutishya kuta diplomatic tensions no korezo broad mistakes icyo nicyo ikindi kintu cya kabiri mbenta kwereka kureba system ne kwata Dr. Kiza Besigye omungerweji aho kuba at least start cyakubiki training and shoot national platform niyo nimushiye kwa mudiringa nayo ndetse kubitinga my understanding whether real system weje betine shongere genuine hatu hiriho legalities na illegalities enare mune irike guba political mu kintu eke umwami Paulo shana enare mu yabane guba okupromotinga Besigye because Besigye ubarga South Africa kuba mukwasire nicyo cyamuhira man because agatine mingi akatandikire reform agenda bari aho bakigira bati kuba mukwasire kubagumana bamukwata bamupromoting nicyo cyo mwami cyanko ko yanagamba ikizire kureta wo kutuwaka n'ibindi hati Besigye nureba biragira mu political arena namboeno ikitimbuja kukigamba ho munonga konka nintekateka ngo endare mo cye kwenda go no kupromotinga Besigye akagaruka hama habukuba wamureta atoka mutumuko tumasho hatuburi uwo mwanya mwinire sasa headline yesu kuza kurata ho zone hatuburi uwo umwami cyanko
hati buri umwe haine sasi Besigye bamukwatsire kubi yes no musirikare so Besigye hati buri umwe mwinire sasi nambwe ko arashora hati yahubo bukumbwe bertin kumanya saini yabo konka twaragarike yabubo ndebere bakiwine nanyimazyo ndebere nabuba hari yampingo nashikatungire kindi nasheka Besigye mwene ntekateka ngo Besigye bundi uhireho bya irigarities byo kumukwata bakamureta batamu extraditingiro mu mateka bubo tenya n'ingi noro kwakusheka umwami Besigye nyone ngira ngusha nakoze deal na security agire kiya ahiyahi bitu uhireho ecyo Besigye takine poli abera takine man n'umwe mukatembeye nakimanye habera takine man hata bamwongera kimama bariyo bamuhamana amana biragai hatu bariyo bamuhamana because Besigye abiri yaruzingire totally kandi cyaguranye noreba kuyizera muto abatsigazi bayina kumukorata bamukorata so yagera mano reba waves nicyo kurebera twine ba MPs abatakubasana gamba kigambo abaretsura side ya nup habo kuba eker wave bakambere ikikutukura oba n'umutaka oba n'ekidomora oba n'ecupa y'amaizi konko gisige red ekire cyo so Jumba habe hariho region tuwaza national unity platform nupe bene gendo mu regions bazemereza kubarga batkuzemereza ecyakurataho twareba ntuzo muri yigi drama ya Dr. Kiza Besigye tima nyo mahurira hariho twantwenda kwita headline twenda kukombeka ndijo headline insi kubano manyo 30 habe hariyo story ya Toyota rwomuyaga nkuko karondo kwera rigihoka kuyitinga ndijo story nyabitanga Tumani bibero bagikirisiye babara hati gibara ja kutwara bye ngire mutugeza kwita story haro headline iti ntufana yongwe efe then to promote yindi abuko atinkure bambyo butegeki aho bye ebiryaho ibintu biri fitiari yegirevo Dr. Kiza Besigye yes toka because Dr. Kiza Besigye tokbasa kwata raba ukamusanguraho naho you cannot tokumutwara fugurante kwa kandi benta kureba ngo abakenya fitiari level yo kujya ngo twambuka na piste ibiri nzuzo turekeye kutomu diplomatic pistes so timanye bano reba mu ebyo butegeki binjo mu kintu eke umukuru wa NRM ine kigamba kiyagamba atobundi intelligence ya president eri mu government ine kirebire hati yo kwerebire bire ri intelligence hebire tarebire kuyaho bire humere hebero 22 nabyo kwezi ku 12 twantuzo mu Christmas omu 2020 turukuzo muri 2021 turukuzo mu Karuru cyaguranya karetwa gomba kuyashire ahansa kwa guma akarwe motoka biri kushika 8 byati ya gas batandikiraho kutera tiya gas abanda babire bariye muri shembabure baba bingaru gutu babatera tiya gas na miza abantu biruka cyaguranyirije na motoka yarabero muri shembabure yayambuka yaka ko mugenzi sende gas supermarket tiya gas yamushendekereza muri shembabure akahangura makaru kubabire bambuka bati mateti umutahuni tiya gas yatandikiraho batera abantu kiboko bakore kibakoze abana matete muri shembabure cyabishaka mu myaka 2005 batungomba kawanu yazo mu parliament kurete na zo no bakawa parliament muri shembabure akadi ya nu hato muntu abanyankore binefu yabo koro kunyigereza munonge nyino nejwa nerete shagamo habo kuba Robert yakigamba hoje kurugibera abranaguma Besigye abire yahwerire nko kwero kufya umuntu wabuteka ukufuteka wamizi ukahwerera ukawa habiri yargiro obire no mureba kwabira riyo natambara nayibuza abantu tukoresha ine kibina tugume katonga tukore iki tugire akija nkambara
bakunga gureta mbarara yone ushanga hatari abantu barukushike 12 ushanga bari abantu kabiri bari abantu kabishatu abavuze ki yababuza rukwago ariyo natagara narwo umunupu umuyabire yagire narwo mu DP umuyabirari nazo mu MFDC bamutekaho nka no president rukuzazagaruka kuzaza kwesimba hatakira humani erizo bakekinagambira buri muntu wene uriyo mu Uganda urukura televiziyo utegeke umbanta bariyo mu Uganda abaronzi miliyoni 15 miliyoni 9 harimo nabene yaremwe uyu makwisa hitama nayibuza intelligence ya Museveni cyane cyo yakubireba nekora turiyo tuzomukaruko y'ibiraro na mukaga nituvuga just umwaka gumwe myezi 12 yonka ntuzomukaruka ka bafraga be yaraza Kenya yaremwe mu kwezi kwa mushango nicyo yakubireba nekoreki nicyo kirikuza gukora ta erizoba besi yarara arigiro mu cyomenye njara bamugira ngo bamuheza behiro yakoti yashobora nahaza kuba hariho abanyamahuri bakurenga abantu buriyo mwara kurwana kutunga bayiti iraka yabesi ikiyagama yarwo mucumi ekiro kubayisa ngo cyari yo nagamba yabariyo nabo mucumi nikiza kuba kisasanda Uganda yona na nensi yona besi byo bonaza kuba nayo yatuvuga mani kwarukurugayira aza kugira ati bamvuna nebi nabanti namwe naza kwesimba Museveni ubwo murundi nagenda numuza kumurebera amasaka arukugenda icyo kubaza abantu baza kutera kungaro bagire mu besi geraza kukira cyaguranye noza kureba bazo mukarundi ijo cyaguranye gatungo burure mutwarena noza kureba besi yatunge mutwarena cyaguranye yatunge ibi abo kuba karetwa umumberege yabirero na hata abantu bariyo bakigamba besi gero mushije kuruno we yizere na cyaguranye ubundi besi gyo wakana cyara hwari cyaguranye umuringo ekero kumanisa yaba intelligence eliyo ne yitera kimwe kibina Kenya yarem na president Museveni. Okay, so me finally hari igesho ngatakagira standard tugambira what they expect from all this. So man Grace now is that a political mistakes in political calculations never running an issue twakuza kuzahato mu politics iki kibaro cya Dr. Kizabesige bouncing back nka champion abo kwa no shot nyowe iki kibaro president na cyaro kugira ngo hate bintu nuko ukorera science one nawe ikintu reba mu because tugomba kubanza babesige bose kandi tugomba kubanza babesige kugera abantu kandi tugomba kubanza kugera babesige wari n'abantu tukuramo so mbenu tikurebaho sereti abo besige baramukwasire kwa kurindira abantu akirwo cyumu ko kuyanagamba buryo bakabahagika mu mpingo kandi remember sympathy was there but he didn't win, so it's not new kugira ngo nahati kuba bamukwasire ka kurigaya na kije icyamani cyamani the situation will remain the same. So n'iki kurebe cyamani no kugira ngo tureke aba security abo ko iki kintu politically kiri mu byo gutegeki kandi kiri mu byo kweyi kandi nyoni tekateka mutakagira ngo government kuza kika aha hekire kuza kugira ngo ingirishya aho kano manyano mwa resi na polisi tawaro abakira manero C5 aho yakwataka cheka ke arkansara akazaha ryo mu Independence Park akugira ngo intare azamere hiyo azamara high school umwana wo mworo takubasa kuzaya bwisede abo afizibirizaho kubazirigahi zirahibu kuri yagira ngo kayeto munaka no mu demonstration yokureka ubutashemerwa bwe kugira ngo yangabashomero gashimira kucyegeze senti so that munana abana abatine senti bazo mashaze yataka chika kayo mu Independence Park kuya yakasiyo polisi yamuyona
yamutwara aha CPS hariya ha centro yitwe polisi so ko babira babuza abapolisi abwenge bamukata hari bakwita preventive arrest kushanga abo ko bakajya ngo ubundi kugira ngo yinjira hakana basubwira abo kuba bakureba umuntu kasa rero sifayi kubasa kwata kacheka nguzo kuzo independence haka urara iyo yaraho so badara mwene kwenda cha Muhammad twantangirira kuyambisha badara mwene kama biro bambija bazatebekanye so hatu no kushangana nezi konka kuri atebeke ni aba chairman rero C5 so kushanga the preventive measure arrest ubundi ine icyakubiri tubasubira okay so kungamwena ati baza mwene sitakashira katubitse kozireki but all in all ni manyango systems zona zigene zikora nogara kotumasho nogara ni ndiye abantu bayango uriya n'umusirikare definitivement yabisije tumuntu wa burijo stanley rwana chigamba civilian nchamaisa abese civilian nchamaisa kakatembea utakazaga nalo chakamuchaka civilian nchamaisa were not armed once you are a civilian manyo umusirikare n'ubwo batara armed tukamwita civilian kasha wenchi majangu is now civilian is trained so na basoko kwa kunkata suppose kuza ahiba mutwira so nyoni tekateka ngo ukumutwara uko bukazana kandi umanya tumuntu wa burijo kakatembera stano ninga ninka grace ubona n'ubundi jara hari chakamuchakana chimaisa ngo bamuhende samateka n'ubundi jara hari chakamuchakana kaweweta konka hati tukagera sano nchija kanu wa mahigaigan so tukubasa kumutwara ukamutoma yero siko you can't try the kanu omero si one koti ngomuteka so yoni tikate reveille JR na yoni yoni ashime kubana umwabo kubona na ingana so yoni tikate kango echuho definitely hata diyo mkoti koti ya mandinga kunka abebera juro kakoma tepo kugari baza kufuronga ebera juro kunka at the end of the day tuza kumanya what is the problem aboko tinkamya ngo security ya Uganda ningashi ya Kenya ikirize ngo bamuri nguzone business security nakana sister security organize zugwirira roninga tizikumanye ikiryaga tap so ni nyango if we wait tuza kureba the truth will come out kandi kigicuro okay so finally stand rumumbera umwami cyankoko nyenda kumanyisa ngo incident tiyo kubanza ukarebijo abasagazi bitu bagire political training baraba border bakoneramo bagenda Kisumu nibaza kutana ko kuza kushitamo conference nganya kare babayoro mucuro baba leta mucuro kabashuma babarabya border baba leta ho mucome hata bariya beyo court beyo so wana ugambo otyo cyangwa bono reba bakabati nepapura rero hepapura bita no hepapura bita kandi muri gari umurikenyota the moment watunga acceptance umwihanga ntubutari irigo it's biri now stand kwa kuba yembera nkeji habaho crisis meeting habaho mwacu mukora habaho so finally mu planning akora ki political level so of course ya kota na kimwe kirimo political kunno mukora cyar katonga ni ntekateka ngo erizaro urukiko tanamanye cyargamo kabe ni interviewing konka urukiko rwa hendra too late okay but bariyo mbatekateka munonga abo kubwo umuntu bakwata turiyo nza kwandikise kibina cyitwa kuba legalized hata n'ubwo bamukwata they actually disorganizing our party kano shakiri intended abo kwanda batekateka ngo ntabasa kubana wije kukikurura so nibenda bakidisorganizing in such a manner which is really very wrong hako umwembezo mu Uganda tukugira ngo niwe kamuhereze no ihanga kazara abantu bingi time yaboneka obo maraho bwire buringwa obo koraki time neka you have to leave the party narishi you have to leave the leadership so ibyo ne bikorwa abanyayuganda babireba they are not foolish they are not blind ubwo nubwo nageze ko bihorereza ko umuntu uri kushubura kamurari
Really, what is going? Ebu ko mu Uganda really teboniri. Nko motor kundi hangarita. They are not good. Okay. Kare urukiko rwabohoreti stability yatunga information abi yarwo mu rukiko kayanaza kubitugambira. Konkati list urukiko rwabo icyo twandikisubira mutakubora crisis meeting. Birarijemu Sky TV kiryaha nibija kubamba bahereza shows kiruho ntujya kubantu tutunga moments keze kitaramo bero 24 hariya harwe abagenyi bakuru ntonarebo amanyamushega n'ubagambe bekiro hamwe na Bishop wa Western Kore tuino mujuni bija kuba barahariya haru so mwe n'abakwegeye iki kitaramo kaburijo n'abandi abantu binyamwingi mwije nsabwo bantu gamba ahadini no buhangwa uko bikwasa kushapinga development edini no buhangwa bino buzari n'entunguka so tujya kwandika ibirabana hariya y'abajizo wari asande yes nabo cyo mwije murebeke ngo mwaba ukatumureho kake taratyamke jumba no kuja kutiyamba no kuja kutumutshiga yo kudiscussinga uburwito bwa parties no kushapinga up now ndujya kukozesa entutsi ga trigger abo kuba ikibira umuntu tujya kutiyamba no kudiscussinga party ya yo mu amabwirese kuba kwatwazi n'ibyo byabo reka tumureho kake tenyi twara umukumuro just for a few minutes then tujya kwatiyamba takargaska hariyo na Kisoro ate bemyagarira kutiyamba nire tuyambe kureta Kisoro mpikisha turebe Kisoro kwegwe bija kwiza katumure ukakintu nikambaka Sky TV irakari abantu Naye muzeyi kenenura omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera Sauda Aloe Vera Drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli Black Seed n'ekigagi. Tuyina Sauda Pineapple Drink akolebwa mu nnaanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne Utamo Miracle Sauda Drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda Drink kenenura omubiri. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, Habo jelly, Please don't make us leave my hair. hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Oryo mutunji ningano yenda kutunga amatungo nkente empunu enkoko nebindi nokoremera umwe kwasira habyo buhinji no burisa noyongera omutindo aha musharuro otafera omworeko no kwegesibwa byinji aha mworeko gwebyo burisa no buhinji aharimbarura stock farm ibirabru na mushanzu byo kwikumi ku mwoku shaisha tuzakasheshe hariho kushururura technology yensia kurugamba zade nkomba zgo kusirikengoha nebindi omworeko no kwegesibwa bitebekanisiwe Uganda Veterinary Association UVA barukuzaguze myaka 8 kwihetandwaho bakwatanise nambara stock farm okutahamu ebyo kurya nebyo kunywa nebyabusha omugenyi mukuru ni minister w'ebyo burisa obuhinji nebyo bujubi esimu notu mushanju mukaga 5 abirnemwe neinga notu mushanju not ina 9 17 nkaga na mwenda Mushanga Sako Limited einitaji rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera ekitereke cya Christmas omwaka ogu bamemba n'abarikwenda kuba bamemba mwena n'umwakirwa ekitereke cyatandikire kandi nicendera 2015 byo ku 12 2024 omumatajaga Kigarama branch Rwentuha branch Shuku branch Burere branch St Kagwa branch Kabwohe Cyanjenyi Butare Marinde Mbarara hamwe n'itaje ryabwizi bwera erikushangwa Mbarara district ebyo kusingura harmente embuzi enkoko hamwe n'ibindi nyamwinji tera noti 3 9 noti 5 nshanju na mwenda okumanya birukukiraho
olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmunaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Emyezi 3 ekiki ng'owangula nsasula emyezi 3 n'empangula. Abayo kubatachi Kituufu wensasula emyezi 3 mpangula. Kituufu gwe subscribing emyezi 3 ku package yona gyoyagala obafuna Azam TV osasula emyezi 3 olwonna wefunira omukisa ogutabanga gwo ogw'okuwangula ebirabo ne Azam TV. Ate si tutuka osobola okwetagulira n'ovaawo free subscription eya Azam TV kusana ekirabo semalabu miliyoni 20 mu cash bedu nkugambye miliyoni 20 kati no tulinda weeyongerero ku family ya Azam TV ovimbe ng'omulodi okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 mwenda noti obakyalira amaduuka gaffe agakuliranye. Azam TV, entertainment for everybody. Sky TV, iraka ly'abantu. Sky TV iraka ly'abantu debate kunene gumuzamu itukuru discussion ere gumuzamu nugumuzamu nugwaka kuno umuntu atukurara. Okay, mukurikiye yo mutuma abashobozi musharanzo bwezara mushayitu ya katano kandi gimaje to kubera program gene Sky TV iraka ly'abantu mwebare mwena bakumanya uburwa kana shahina mpaka shamukaga mukabana muto yungaho abo Burundi buye ngari tunituje twasa kwayo teka kandi nicyo abashemo abakwija kutaho kandi bakozera mu rumango. Now yesterday habe hariyo urukungano rw'abantu bari kumenya ko narweta hariya mu Ntutsi umugeni mukuru muri icyo abari nuwagira Michael Toyota kandi batorekera mu supreme leader wenteka tekejo ebetsere bagetsere Rumuyaga Liberation and Transformation Mission. Supreme leader abari Brigadier General Emmanuel Rwashande cyamuzita kandi umugeni mukuru abari nuwagira Michael Toyota omurukungana rw'abantu Jonana beyariyo n'amayishogeso nuje kutugambira nto turatangiye discussion y'akaruhuko history nyimwazyo habiri hariyo ki umuntu what was there ebiringira ari bike Paulo ya Pekinge ikibeshiriyo ndozizine kuna kubasa kucheta banyuma yo kurugaya shanki 12 nkataha nkabyama nkakiteka mbuzi rwizi abo kuba ekiba cyesire cyo kibiri abaturikiza radio 5 torebereho kucungura no kutungura Rumuyaga okucungura no kutungura Rumuyaga kuyaho kugigarura okuginika abo kuba wagamba kugitungura ukagira twaza kugitungura twaba twine ekikopo cya gama mboye ntatwarete ekikopo cya plastic ikiba nikimanyisa ngo bo twareta ntunguka nubone ugarike nyuma icyo debi abantu babayire baroho mbagerageranise kuba babire bari abantu hagati ya Rukaga n'abantu 8 kurugiro rubutebe no kumbere nimbareba abo kubabira roho bidara bemiringo 5 kugira ngo eki necyaro Rumuyaga ahumbire shitami ikibe kikura taraho kibekire cyenti usabirana abantu nkankaga rishanga ikibe kikura taraho kibekire cyanya bitanga ahansabira roho cyakera aharubajwaha no habira roho cyaburo abantu abo hagati ya Rukaga n'abantu 8 babindi ba ibigambe bigambirwe bibire biri byingi
konka mpikingiremo ebigambo birebera nkabishatu icyo kubanza nyiremo ekigambo ekibere nikigira ngu rw'omuyaga MPY honarebo Sekikubo taresereyo ntunguko mu myaka 25 nagaruza ya nisho natandika kureba no kwetegereza Uganda nekomara omuyaga ninga negendo mwisho habo kuba Sekikubo ekinishanja kiri cyakatano Sekikubo ayina buyatandikire nabo parliament wadeba abo mwaji humwire konka akatandikana honarebo Anifa Kawoya parliament elizoba na wakiri ariyo mbaka wa district yona yatandika yashanga yona re gusaba mufutesa ahumwira ishanje cywiri ariyo mu mahogora abo kubegekere mahogora nosi yo ekere mahogora yona kugihira kimwaho akitindo hansi kugitwara kimwe omushazeri anamuga neria nishaza eria Anifa eliarum ecwirwo muhati mahogorisha ebire mahogoremo amazire mu myaka 45 omuri mahogoremo tubetwine mwe gombora mukaga omusanje bitano egombora mukaga tubetwine gombora ya romuyaga hatere mwe gombora ribi tubetwine mwe gombora yentusi hatere mwe gombora risha tubetwine mwe gombora ya matete elizobere mu ishaza ramba egombora risha tubetwine mwe gombora ya yetakuri ejo na yatere mu Anifa na yishaza ramba hati tubetune mune gombara ya mijwara na town council abo kuba kuhereza district kurugacenda na mushanga bakagereza town council nizo gombora zibizirumu 5 na town council ya Mukaba omugomborezi 5 zona hamwe tubetune mu amashomero ashatu ba government erimwe bibiri y'abakatoliki eriya bitakuri St Charles Rwanga bakartanda ka government yartwara ndiyo bibiri ryo muri bitakuri seed na hati twatiriyo tukigamba ho mbiro buviri ebizimbe bikuzire rukwenda kutera abana barara batungishirine batine secondary yone eyamahobure tubetwine mu secondary ya Sembabuli Church of Uganda Senior Secondary School ekigura home 798 erwe bizimbe bishatu bikuru ebindi ebirhomke bisi tibyasinde nabyo biriya tubetwine mu secondary ya Romuyaga eyayobekirwa murembe rwa Kojo samu rwa Kojo akiri MP wa Romuyaga ngo yabanze ikisanja kimwe tubetwine mu secondary yini eyakahandi yekija bwanyimeka yego abachina bakagihereza secondary zikazira mukago mu Uganda yone bayombeka hoje yakahandi nizo secondary zibeze ryo muri Sembabuli yono kutwariza hamwe bwanyuma yaba bakakugumaho abakatoliki batandaka secondary yabo ya St Anne's Ntusi bagitabo babiri bakiri yaho abakatoliki batandaka secondary yabo ya Sembabuli senior secondary school y'abakatoliki yabo bagiteka government secondary zetire mu district yona etire mu secondary ya bitakuri yateka mu secondary ya Bukurura yateka muri acid ya bitakuri hatabwe kibuzo no kibeni kiza Sekikubo taresere secondary school tuwo yaga tiziri konka n'amahogora hansi nayo tiziri hatoshikirano tarokushomesa bakazi bina byentunguka manya sente za bagambereho byinjaho Sekikubo ekintu kinshasize omuri byona abaturikize kibekire kintu kimwe Sekikubo tarho institution yone yatarkuzama kuba bari abanyamahurire bija nuhagambira Pawulo munywani wanje nuhagambira regional orukora radio 5 abo kuba rukurija Sekikubo bahereza sente tarho kibarukushoboza kakiyo kwera kubera TV bija babikwata babihindura Sekikubo baburira babanaga aba media babanagarwa ekyakabere kinshasize polisi kwera kwija yali omushija Sekikubo amuletera sente miliyoni na miliyoni ogwahunam yali omukazi Sekikubo ashwira abakazi ba polisi yaba mato baragaho
kandi ekyo kika kyabe kyamaanyi bazakitongole ekiramuzi kwera kuba erikoti tariho koti sekikuba harikuhikaho orikumuhabagara aho orikugira otaha bamumbinga omushango gwabaguriho nobu gwakubaguriho nobu yakubaisira omuntu akaita abantu yakora ebi manya yateera omuntu amasasi emishango bagitwara omu kooti bagibinga kurikuba ninyishwa gy'emishango egyo gyeno kayibura kiija nkandi ishemba buri twatemba motoka ya RDC baguma ndi omunyamahurire nagenda asimu kashunga ndiho barire bisira omwana ogwo batira amasasi ekyamutiza amasasi bukaburi omushango gwitaka gwasingwa omu Supreme Court omu Court of Appeal bareta bakota buroka kuija kuhereza bakama bitaka itaka lyabo umwana yaragayo n'amacuma ati nimbacumita baija bari babiri ijuka bakota brokers ko barikuija babagireyo barakurwa mu kote nkuru nibabizire n'abasirikare n'embundu zabo yagarura icumu kuza kucumita ayine icumu ayine nkoni ayine jambi umusigazi yamurebisha siryo mu rubaju yaramutira yagwaho umukasheshe kayigura helicopter kijero mu nyonyi arabisi baguma yatugangara twakera karishayisha twatwakire yatushagaho yabahumuriza umwana bamuzika ico cyaza yagamba ba RDC ubwo mukazo ogorho Jean Francis Kagayi setiko bakamuhereze guzi ubwo tine cyakwasa kutkorra ecyakuratire wakamushwera hata no mukazi we nebindi byingi nasigara nyine mu kintu kimwe ikisigire ni nyebuzi institutions zone ezakuyamba wagira mutizine mu gashwabo umuntu hata bwe nuza kuyamba bo icyo cyaza ekishembereyo kubire kuyo kutonguza no kuronkinga banyuma yo kubuza abantu babere ndebere dore kasande yiha yo muntu obiranyira marwa birasinzire obviously akubayizire nakagara yamuya yampato mukora tijo gambe omuntu uturukuza kukagira dore kasande ono wanka dore kasande rukushikira mibara town council mabindo district yakwato mushiyo mukoro yabareta tinyoni nza kuhagira jo ikafura kabasi tebe no twate commission bwa ariyo nagwa batero mungaro byo ibaba no batongoza ico cyo naninda kushembera y'abashwiki joyi bamuvuga hamaje kagamusa yagashwo yazomunsi yazakunda kabiri okay konka untahire banyuma y'ebyo byona ebire biri byinja bo kuba meeting eyo pikiro bo shayitano Paulo imumbire mutakashireho mwashanga nyo nashireho mbire nyenda ngundebe ekikugendo mishomore kukiganda nabantu kucyetegereza banya yofutandika shayitani kaho shayikumenemwe ebintu bire bibyinye bitakagandira aha umbwiro bushye mu byawe banyuma yo kumutongoza natandika kwebuza umukarura ke 12 na mukaga yo yakijo umukarura ka women MP bamusinga 211 kakakari ya kamani yo yasinga anifa yasinga yo yasinga anifa yamutera ikigo yarabaho 210 mukaga bakagarukamu imvunura bibiya bamusinga mu rwa kashatu atanaraga ya district anifa na uko yaragayo atoguru babiri ntantaganisa baranda baratwara umwanya bagutwaye nawe yagurwa muyaza umurishaziriye yahanga joyi mbere ndiyo ni mutekateka aho bintu kasha but before sakagiro gajoye just nanyenda nawo na details zona zitakabura kure because urukiko nturube rwemere but now nyuma abazyo turebere nwagira Toyota ari muri umuntu two so barabzeho joyi now ngabe nwayetsimba nasikikubo two kandi open de bajyango target yabo no kwere gusekikubo yargo mparame that was the mission so cyo nanyenda ngo no twatanze so nanyenda ngo nawo switching wa Robert because I information you didn't tubone ku abagenya babone kutaho mushongezo mbombekera cyane kihangariyona tikiri akora ninga tikiri ya political targets abo kuba no suro turumi yaganya mpikireyo no sho tunare cyane cyarga harumi yagana abantu bayo abantu twabarga completely nemhanda nachi just no sho twe kujya kwetorora target abantu bona de bosse chikubo sekikubo ni ishuki umurumi yaga why is the problem yabaro mutebe kansa program nangwa nyo kutushika room yaga na sembabure particularly room yaga abo kuba
ntunku zabo nzara umugomborora ya Burongo kandi nkaba district councilor wegomborora yentutse Gureta n'amagomborora ago kandi yo mukanse yagashazere kandi yo mwabaretse rekiteso cyo kushara amagomborora abo service delivery mwene chikunsasa munonga nambwe President Museveni ikinkwenda ntagine kinagambire kumushaba nani ngera ngo amanyango National Resistance Movement nuwe yabire ne vision bearer konka bamuhagire nubo bamucwire cyari na hati kucyancenda kubekekika ekekika kugira ngo hati Paulo abana bawe umukazi barumuna bawe kubano batwara government nabo kitugambire abo kubanyiki kunsasa Toyota no wabukanga by the way Toyota ni mureba TV ntuntura ni mureba hariyo mbindi hatkumbe ndi aho mureba rumuyaga nawe ikikunsasa mwa Paulo nore bintu bigamba mbona uri kubata kukimanya takumanya busasa w'abantu bakuba bene haza Toyota ukoro noreba Sky TV nani nkushaba ngo bareke kutomeza habo kuba hariho kiriki y'abantu kamukaga ninga munana eretsire Toyota nabambaye habiheru mwabo ba general babiri konka hini kibakwenda bariyo mu political interests zabo haine kibakubara hata nibena ngo barete Toyota na PRU yindebere Toyota nagamba habo kuba Toyota ni chairman wa PRU tajigambere PRU Toyota tajigambere hagambira arse chikubo tiguma se chikubo yabanu we PRU kagigambira agize ati ko PRU atigize ati to PRU twikireze igiye nkoreye kashi cyo kugira ngo PRU yemuretse tajigambire habo kuba ko runo jya ngo agize ati to PRU twikirize igiye nkoreye enkoreye so abanyeromu yagabe binyeshonga Paulo taina shonga zabe haino rukiko rwabandize Paulo karizamo urwabandize bayareginga amataka itakariananka bakaitananka noreba nkecyo mwami jumba yanagamba Uganda inamateka kugitegeka nkekitwatwagambire hari iteka eri kutegeka obukozi bw'emishango eri bakweta Penal Code Act mbwene bakwata besi igihugu bamuiha Kenya bamureta bamutomu kotu masho bakwata cyaguranye urukwemerera hensi yone kayuguma kashose kikubo bushabwabusha Paulo okayito muntu ogenda rero yeshura kibuno umwami cyankoko government ya National Resistance Movement yo kuhagera bakagira ngo cyankoko yatera umuntu isasi oyeshura kibuno cyo genda bakwata now hata icyo nicyo kikutusasa koro ine political interests zoyine because bitukumanya nibinjo mwami Paulo bambe na mutubigambe tusakubigambe segine gwerwa kabo so hatambikire ambikire now ekituriyo mwami Paulo mbweno ekiwandetaho nkinsasa ekiwandetaho nkinsasa now ndukwendera nshonga ejo mwami Paulo enshonga yiwono tubuza ekintu kiconnectinga tuta omu National Resistance Movement wambuzo tunokora ninga nekindi tukora mwami Paulo rumiyaga nanyira rumiyaga tuyambe konka tubone kujyapira kusane cyane tukora mwami Paulo manya hari cyo abantu bakubana bakunda unyikirize ntandikira akaruru ka kisora bo kuba karakarindi bikaba nkebi byokorera umuyaga omugurus Firmon Mateke chairperson wa National Resistance Movement wa district yabagira tabashija akaruru ko mukazi mwakatamo ngaro inyo president nabergamu yatembe nyonyi
muzeyi president habukuba wumbuye bambe akatufera yagenda yaza kisoro yakora campaign nambwe nikikunza satu noreba kwa kwijaba abantu abarabati abakwende byabo bendera byimwire president niba muhembura nambwe nagire kisoro atahemukire because niba mbihesa aza yashaba karuru akampaininga oshoto umuntu ine bendera NRM akaruru akatungiro mburinganiza akirgaho abantu batiruba kwenda ekintu kitahi ekibira cya NRM hata noreba nyo mwami Toyota nsasize nawe haja tito turiya ba PRU General Muhoozi Kainerugaba niwe chairman wa PRU mu Uganda because PRU tikibina no pressure group kandi twine buzubu na PRU nkanye nko muntu I have no problem konka to kubasa kukozesa PRU kukore bigenderwe byawe nko muntu manya haina bitukumanya aba bamwe nkabo nko mwami Toyota nabasa kuza aho ahagire MP oshange MP na subscribing inuko ari kumushashura numurumu ekyo tukaza Sky TV tukachikaza kishinyoni nyana kigamba kandi tuzakurgaho kataho disclaimer Hotel tubugambo bya nagitahona kandi tubugambo bya turategereza na disclaimer uguno murumu okay uguno murumu so ndukhendera ashongeje mwana ndukhendera ashongeje ku twena turi abagizi ba National Resistance Movement abantu bareke kuba oryango umuntu ari mu first family akakwenda mukona akagarire nyima ngo umuntu mugeme cyatakwenda that is abominable. So now first of all nanyera kwija kuno wa Grace Konka chairman Toyota gire kwija romiyaga yashanga yo honorable Joy Kabatsi yes yashanga yo bagenozo babere nabo wanyu tayizire nabo yashanga y'abantu rukaga bo wanyu tayizire nabo yashanga yo meya Kampingo niwe meya wentutsa himbe mushitami venue ne yanyu so wayizire ngo mugenge mukuru mwamweta mission yanyu yaji blessing why are we jumping Toyota umuntu ngoyizira mukora kashanga abantu rushanga abantu rushanga babihire Kampala ninga nabona barumiyaga omwami Paulo yebare munonga mbwenu abantu no basa kuba mu blessing abije no bokweto bugenya abantu nibije because hari byo kuriya byo kuriyo abantu nibije wabeta abije kuba kwija bashikaho nibategereze kirari ryo mu matuga mu kanwa kawe kucito mu matuga bono metuma yabo omwami se kikubo ni member parliament we myaka 25 nabasa kubine byakozere bine birungi kandi umuntu takubasa kundwa abantu bona shano mutumbe nugo umuntu arakufa nabari kumwangana bakumukunda bakayimuka ngo abayira rumurunyi no mutumbe ine bataguzikana yati yo tukamuzi so hati mchece kibiro okay ndukhendera omwami Paulo abantu no babizire koro kubori yo mugenye mukuru kandi waba oriyo PRU because PRU netugita twene no mwami General Muhoozi Kainerugaba yakurgo mu mahenka hatakaruta yaringa ketsimba twine ntubasa kumuhagera nawe to kushorora otunyoni nyenda ngo mpagiro cyankoko nyenda ngo mpagiro Jonani ninko muzeyiro muka omwami Paulo ko kubori muzeyiro muka to kubasa kwata abana bawe ukabatansamo nawe wagiro target honorable Sekikubo otunu twenda kwihe myaka 25 erembere mbashatu tugire ngo 50 years ninga 60 yo teri enough rero 25 eri enough. So now Grace anumanya basemba bari batandika nubwo akuri abatwaberekera sho ahubwo bataho musho iriya semba bari itahiri battlefield konka ideologically speaking no sroti tukugezaho konka urabuse cyo sparking point abo kwa Israel mu national politics kandi takabaraga gukora headline n'umbururu no bwisha ideologically burukika junction se cyubona watore mahanda magira ngo egera imiti magira ngo tamuri imitsi oreba na shota ko utakwisa na NRM
in fact ntugaga cha rebo MPs ataha atokwa nawe so system na yimko mukashije kamwe hinduka ratimu abo itshime kwantora kozaje hinduka ine mirundo mingi so his efforts siruza kwastakuza kumtera hamashomero nengu tizijumba yana tukambe ninjabona sizo naike kushoma kumwe hindukana ne basa kubane tanikira rizo junction zizese rati jati nyotinde nemwe so kandi nore Robert yabya finyundi wa NRM so tima nyoba mucire mu hato mwajya ngukari ne tu hatka tukugire ngo hatukuza kwikizana newe esonga za rumi ya gazi tugambara cyo politics za today this is now ogunwaje Toyota nejana ajya twatwa mweki obururu bwatandika umiyaga rero bwatandika n'umuyanga riyona ninga rumiyaga ni special case Paul Mbwenu rumiyaga nangwa nobundanta kuruga rumiyaga wonga ninjumanya kuko nimpuma y'amataka minjo kweza rugushuru nkayiza amituma nkahibu nimbandi yo kumbwenu ningetegereza rumiyaga konka Mbwenu hati kantani cyacu wawagambire hati cha rumiyaga katuchanse neki recently kibiri kiso hati nureba politics hati turion to moving and ntuzombo mu karuru kenkumi birabe na mukaga hati political hit yatandaka kwimukera nubu kuzo witka sharo kuware bebiriyo abantu hati bona batandaka kwimuka konka hata abantu abantu nibegambira namwe president Museveni ubwagire ikisoro a campaign nyonga nkawokinga ebigambo bye kuyashikireyo yashoma mind y'abantu bakisoro kuyagambire noreba nabo yakwasiza umukazi ebendera konka taro cyamani ekiyamugambira koreka akayekwasa kintu cy'edini yagira ati mutera karuru konka ibintu by'amadini mugiriki mu Belgium tiyaza kukutereza abo kakayamanyere ekiryagura wundi hati nicyo twaragamo butwantugamba hati iki okurigirira mu submission za abanywana banje abo kurugasemba buri already hati sechikubo bariyo no bamwombeka munonga very strong akurigirira mu submission neze nahura n'ubunambire ntano meeting naki konko kurigirira embe nahura hati wese chikubo bariyo no bamwongeraho amani go kwija kuramo mu karuru kanko mibirabe na mukaga nicyo kibire kisoro because Soro ine leaders ine chairman wa movement ine chairman wa district ine ba members of parliament ine district council ine ba chairpersons b'amagombora ba movement n'abayirusi konka hati banywana bita bo kurugaba Kampala ngo ba mobilize hati bakabara kugenda consultinga district leadership bakabanza bakashitama na leadership abita bo kurugashite bicukuri cyite cya inarebo kugenda direct batarabire muri yaba bebembezo reda bari ground bakumenya iki kufa ground bo bakija ngo wabo kuba bija binente kateka yabo twenda Paulo hati nwe twenda Paulo wonkate babanza kureba ba leaders aba bari ground omuri yaba bakwesimba bono bagamba ki so baraga Kampala bazo mu mahoteli sente bazine buri kimwe cyona bazine aza batakumanya ngo abantu bari nabo bamba bareba ngo bizere ne sente za government bari mu mahoteli bari no banywana barya hata bari no baza kubatekaho ubu batakwira so hata abantu bakisoro bagambira baburekere abo kuba ujuke ba Chris bari musi ba seninde ba hati everybody was on ground batango doyi everybody because so konka abantu bakisoro oba birene benda babe bagera si bamanya akaruru nicyo kureba hati nicyo kiriyo ikikuza kubasemba buri ahabo kuba hataba noreba abantu bagizire tendency yo ababine mandate yo kwika first family bagizire tendency yo kugira ngo hati kuba kureta umuntu okurugo first family bamureta abajuru babo bagire ngo itwentwenda turabye hogo hati ngo abantu kuba rarebe ubwo bagire nkasho first family hato gukanirebe ka government niwe kugera ki niwe kwenda kandi kitari cyo
hata abantu oguyaya kigambira ati akushaba umnyoro wanje Toyota ati abantu bareke kutomeza because abantu mbabarita babatomeza bajya amwetekeho then bakorere mu cyabe cyo kugera icyo bakwenda so nyoni ntekateka turi tuzomukazi abo baka karuru kitu komuno mu bwana bwamba kugira ngo akaruru kitu ka primarizi kacina amakuru go gakabegarwa mingi konka ito political players abaryo mukarurako hati nito nabo kebembe nito tukashije kuko tamudo inaguruka kambara akwaso mutebende ubwo mukwase bendera batuwe bakwenda umutuwe bakwenda omukasheshe bendera babukaranayo akaruru kabadro bamutera hanze what is that abo kwa ni no yiko buto bentera tukuza kuza hariye adult suffrage kati ryo mukaruru ka akakutu abanze mwaka electoral college konka ka electoral college twashanga mwebuzo ito babe batine sente hato umuntu akija namanya batize bakaruru n'abantu 30 para delegates nk'hoteli agenda abakwata kare kubambaza kuterera mbaro mu kishayi kaceka abihambara abatwara kasese umupaka baza mukurebe nyamishwa bari abanywa esente bazine bayiza hasaha yakaruru hato ndijimo bakandita abana besimbira umuronda abantu pe abuguza kubaterera karutu mukubareba mucuba akaishaha yaka mureba abantu bagwo batera umuntu arabo so bagira mu bwenu kati kahindura akabona akakacencuzo abahina ari mu bonko musero bashitame batera umuntu ubwo kureba ngo nwashimiye kubebende haza kunogera ngo akarura ko registers abo kuba kufana kurgira za register registers itezi nibagenda ushanga westinisa president na obiyaba president wa urgo mwami Wycliffe Kalazaro nyobona we speaker ka no yaba president wa urgo chairman wa Ntunga mu district kubahereze kumushinga akara munyono wanjye mnonga iya tugurisha mbweru ati yitwa Katarunji atago kuba nyowe tindigire tinsingirwe karuru kurekanya we singirwe manera pepa abo kuba bururo barese bakarita buke hati bakaba batagura manera pepa batiyaho stamp abantu batira nuko basingire bati umwami Wycliffe Kalazaro ahubwo ababe batakumwe abashabe abe barabahiri kashi manya ubwa manera pepa hati iriya groupe eri kube economy netera bwingi wenete derito omba eritomba egutekamo riha tushanga waragama abo kuko nogera ngo abantu omukaruru kitu ka primaries ngo abantu registers itunze bazirije then abantu bazacyaro bakakutera bakakuzo mu mugongo ngogo niwe tukwenda nonye namasuko ngo ndijo yayiza harabaju takakusinga abantu bakugira mu mugongo bakurondira karuru kawe bakakutireho kino kubasa kusinga ubona isimbo mwero C5 2015 primaries mwizi inabateze bakaruru mutwara gumene kumiri registered konka abantu shaitano zakasheshi ubururu bukabwa hwiro kutera wa C5 konka mwizi kakoreka ngo kareta abantu ubururu emitware 3 abatiro karuru kandi mu register ababishime kutera nore uko kikabajya ngo umene register ngo bona bayinare ngo barabe bari mu cyekesho bagereki beje batera karuru umene hato kamanya hato mu cyeka baza abaterana bange because register kikubera proper ni gamba nkarumo mutwaro umene ko mibe hatera umene kumisha tugende ncometagereze problem abarukumi babarenje ikikuma barenjeho bari gangaye konka hati ko kawibura ukaje tumweno weno rabari wayitene mukarari yo mucweke cyati hati kamwana uraba hati umuntu amutwara kumene kumibi no mugenyore yire arete mutwarisha umuntu arete mutwarisha tumuyarga mwizi hati kashari no boxing amashazanga tukasinga nico cyati I get you so mwenu nico naninjira ngo hato is intrigues zatandika kushanga abantu hata itwa kubintigereza bakatembe yaba
tukamashana nabo mu karuru kariya kagenewe hati itwe twenka twaza kumashana tutakashiro hati aba bakatema nabo hati baba pumere gapu bagwerire no manya hati cyarumu yagawe yakize hati bagwerire hati aba batandika ku Rwanda hati itwe katugwere because abantu kumuko banyigana cyo mwamwangambira ngo wimata munonge nyindo nereta ki nerete shaga hati abantu kumuko bafosinga munonga ngo bazaha muntu batakwenda hati nchumaliza ngo bakutera protest vote definitely mbahabyo mwe njya ngustandre ntarikira statement ya treasurer nandiwe ni shaza ho kuguru ni tuma asoda kanje kapuka ni kanywa ni njya ntaturumi ya gatwagitwara konka cyukusasa nebe bihengere byone byumwe na rem tumukubikozesa no shanga NRM yayitsimba against NRM soro bakabine confusion yo takarebaga konka still tukatwine kureba independent koine yero munda opposition ubona nabo bakabayine burkabile kakino wako ni mkamwe candidate I think akandi bo barko bimuno no pekino burwenda dako chiti mastande imwezi weaknesses ni mwija muzutilizinga ari yari no suroti problem tab because it tare bere confusion ya room ya gat for example kanyu si room ya ganyimwazi nareba side ya sekikubo na uri kujya tabantu banje nareba side je kujya ngo ajo ikabatsa nabantu banje ingira ntampa wakutuho muri ye confusion no kurondo muhanda gatozi muri iki kibera aho kayizire kureba stand muri serious kare kayizire ko ari bagita off white na buru so stand muri ye confusion yona kutanikira room ya gayi watu atanikira kutakuno iyi treasurer yatwara. Where is the problem obuzubu baraheka exactly kandi numwenda kurabanga bare munongo mwampawuro mbwenu wahurra mwamcyanko ko kiyagamba atbishi ubukiko bugira icyabanyankore bagira ngo enyenyo kwikurira buru stazakiterera kushekera nakimanya ngutushora nza kuronda ubukiko badisoba turigisa tutunuka tiya gase beryaho kandi buri kintu cyona cyendo kuombeko kuchombe kapora ukakisi ito tukatunga ga chance tukatunga ga chance yo kugira ngo tugende tuombeke urebera ha kibine cyukirayo hati icyacyaguranye kwa kuba yatora haba muri gisa akiba yatora hari haba muri gisa amwe abantu baruzinga moraro abandi batinda za kiboko so advantage tukagira gatoro kono jango tur free ukamanya ngo wayetora ikiko rwawe wakushita muhogambe n'abantu ubashomese ubegese bakwate hato manya ngo ine kiwayombeka so ito tukine disadvantage ejo tutambura amanga ruhanga so ubuntu kamanya bukuba umushije manzi akaba narabo mu rutoki yarbatemborera yamutura hansi hato kamanya ubwo mu kugira ngo mwinamani ebi bituriyo turebe ebi emanzi kuronka ko kuyarbatse ramborera ebi turiyo turebe ebi ubundi twashanga ho emborera ije ikarumsha mukuru guru kugira ngo ihangane nka family ru umwami yo yakigambireho nawe nareno shanki musasa abo kuba wareba umwami Toyota naragabukanga naza sembaburi ukashangu taro leadership yona yero kubaza kuza sembaburi nibakoresa fast family hatecho nacyo ni kizubu kiriyaho hatubwami yago kukorra ubwo mushija ubari yo mbarwanasa hari yabarkwija kugira ngo apana bituba mu Rwanda sizaki katwabirebire yakatugume no muntu wito hati umba MPs rwemiyaga niyo buzire kukura kandi Moses ari yashitse bwire bukwingana kikabatakagire yo kumbinga kayaza kabero mu parliament ecyakozere ndeki so abantu bambiye no muntu wabo real kwa kubera opportunity boshi bono nyango tibene misho kureba ngo tuba kugenda misho itoyito rukumanya ensayito rukumanya ya twirobugabe ni ya have service ngire yo yo tukagergaho habo kuba taraho kushitama ngo atikibura
bafitire akaruru shayi n'akaba kahwire akayisingira isingira ahandi twarahaza konkare bicweke bitwaze mwene ibyo tize no go zone ne go zone abo kwa abantu bagireyo bahwera obusente bwo bwahwera ine besimba bakabena baza kurabaho barangire bitari so kurigiro kunkureba imbaba zarahanga zibenzo zija kurinda Uganda koko nanagambire ntabantu mu ntemetemane ndakushatuka of course harabo turabashemerirwe nkaha regime zindabiro n'inzireba ukora abantu bashemerirwe nutekateka ngo tinekirbo abantu bamanyire ngo ko wente yarabatekere kitokora agire mahembe so ata mu Uganda ro barbati ukora agire mahembe konko bundi time nehika ranga kore by'amagero iyo tafutekateka hata ndiyati no wana mangu kwija ntabwo yakikora ndiya so no mu Uganda nacyo nkija kurwunkibaho abantu bajya abo kuba wari kintu cyabo mu kubanza kikabogwa kabiri kikabogwa gatatu utagira ngo gwakana twija kubaho horu kwita sina rogo rwitana gaju so Jumba I understand Jumba and now we go back to the question nawe icyo primaries zikina makuru ntukina makuru go kwata muntu kwimukaka kwata senteze akagenda akazomkaruru ka NRM akazom primaries kwetsimba ngo bamwebendera emutwaro mu parliament kachino mhoho ninja ore bufranga tubaza riye kwa statement ya tima nyoba akaruruka primaries kachino makuru anjora nyina ukubuze Jumba karuru kurugire byafaye bituje nyuma neberuhati nebitusubiro mu shakaruruka primaries kachino mutamo no basa kutima ibintu byawo kazimu abaturikize n'abatureba Sky TV primaries niza kuzigambaho mu biti bishatu ishaze rindi kurara muri y'amahugurano yose edine umbaka wa parliament otine kibintu muyagendi kongo turukuma ko mwana wa Sam Futesa aba NRM nkomba baje bandize konkani independent isheni chairman wa NRM district isheni chairman wa NRM district ishaza ya mahogora west fraga bear aka fraga yakagitwara umucenge yagibika bamusingana twabuze kibuzo ngo kibina makuru akaruru ka primary ikibina cyango korwa mukaha umudistrict yarakaye chairman wa district umwamiseka makagwa Samuel bakesimba bashatu umukaruka primary chairman wa biraroho Benon Mugabe Bajungu Godfrey na seka makagwa Samuel Bajungu Godfrey kana arwo mugombore yakibana na side y'urugu aba babiri bakuruga kunuyi yakoza advantage y'ibyo bagira ngo yibakarugu kuri yabasinga bendera ye yagibikire yo mu kitanda umbaka waraka yo mu cyara Kinyamata ubu yabereye simbere nabo Juliet akamusinga mu primary yagaruka independent yasinga kana ono first fund kundi kuba ni ndeta abatwurikiza radio 5 ebyabiri bishirhura kirhura eyinemo mutanu muke kutina umuntu barukweta Museveni nkomwane nzarwa kinkuza kumugamba ho ka president kumutine ro kurubwe imyaka ye 9 bakamutinire cyo bakagira umwe nateki twafutina iro kumuru kubana murishuka omukoro ruke 2011 akunabire ndumu
ndukora practicals cyakabunga akabire kariya ka genesiyo nano yaberesi ndere nawo bakiba genesiyo bakajya mu genesiyo yasinga bwanyuma genesiyo akajya ati nintekwa kwija ninza ku musingo mukabona president akabeta akamugira ati shitama ntareba independent muri cyuruhura akahumura abweye nawe kiyisira ke independent and it was worse akagera ke independent hatecho cyabana wasi kukira na primary turukuba turi yahampura cyangwa se na ekinte kisire fraga bearers nakaruka primaries ubutagira makuru ni chairman wa NRM n'abakumuhereza ubukuru abakumuhereza amahuri ku rugo mu district ababariya executive ya NRM y'abantu batanu nabo bakumubyiha hakarwa itekeri ya bere yizo mu 2015 barakugira ngo umuntu yaba yesimbire akijo mu karuka kamyufu yamara kusimba atagaruka erizoba ababaka bari independent mu parliament n'abakira ba opposition n'ubindi konke cyaresire ecyo kitibere turebe kiri kisoro abantu kwerezo umuntu wabo ukabagira ngo utuwashiki ukareta utaru umuntu akasigara nagira ati muri kukirekere yecu kasariya kandi kayije konka kumugira ngo itekeri yo kagumizamu yakora bagira ngo umuntu Pablo ubuwijo mu kamyufu wikiriza ngo yo weni yarema kukareka kusinga ikirizo uhagire weni yarema agenda ubwisho kajya kamazima no kwinganisa icyo kikahereza abantu gusinga erizo wazo mu Rugureta Masaka eri muri districts 10 harimo na state ya Masaka eri mwaba bakaba parliament 36 ababa bakaba parliament abantu mu Rugureta Masaka ababaka aba ADR bari kushika 10 konka bingi bakabasinga remberera zabo bazibika bazine ecyasingise hona rebo kashoro nyira mu kigambara abatwurikiza cyotera owabire uyabera isimbere na wowe ni yaremu bakashikana kutera abana babera amasasi bafu bari mu karuka kamyufu bazo murare uriyana bamureba inamani nabagira kashoro omazere y'ibishanje bibiri twakushabo humure ugunaza kusinga uriya yamusinga bamurangira kuba yabera minister kubahereza kumurangira bagira mwe mwahiro imwe muri yawe mware mbarwanire katubahereza uko uraba basi owanu kuyasinga minister ecyabire kiri mityana owagidise n'abakobwa ari minister ayine mbundu kubagira umukota kakoratoro umushango wo na following paka mwero omuramuza kambuza nogira ngo bakakwibaka akambuza kibuze kitarinye nogira ngo bidise bakakwibaka ruru umukwibaka ruru bakakoza bisangizo kikwiba yashobora yamujyatinye namo cyo cyegarishiremo cyaro ya wawe kawabiro ino kushoborozo mu government kawabiro ine mbundu kawabiro ine buri kimwe winese sobori yare babushinso mushango mu koto vapiyo yagaruka yohatari yo mukavura kandi ecyaresere okutyanka owabire nabasingi so ekinakubire nimpendera na kikintu kushaba abantu ekintu kusaba president chairman we ni yaremu ugire kuba president wihana chairman we ni yaremu agaruka amazima batera karuka ya ko mugongo umuntu bamutera singe nyomushana bagire ngo ngo barangirira oreba abantu kubagira urusingi konka ku banga bakwiba na Robert banga bakwiba Robert akankize sente bakarangira rotaru abantu bangiye kumena bazakumana bagira ngo twikiriza nesha ko kubana abantu bakimanya polling stations bazimanya bamanya polling station yanaka nahango yanaka ambikire yasinga babaro oburura abantu babugayita bagira ngo gweno uvamu bo muri yaka katuzo muri yaka naza kumusinga independent isharaho eraba kare ni ntekateka ngo kinakurimba ni nshembe ikimbere ndebo mu rubo muyaga ikiro abantu tubakironda kibina bana Paulo n'abatukize abantu barondo amanu go muntu
mbere ndiyo nimpereza anarisisebyo n'ubwambira abantu n'ubwo turi ya radio 5 mu kasheshi n'abagambira nabagira ati uwo ryo mu rumuyaga omwishaza lyona eryegombo ritano omyakena uko kubanze biri kugaragara n'tumare myakena batira kamu obire kikwingana cyo mbamba abantu kubakuteka mizani nibareba ngo bayambere kabo abo kuba yitontuye no mutuyama obishobora bariyija obatirija obamizigatahamu obatija amashanyarazi obe nguto bazakora obatizakorwa konka wagumura nani umurigo gona kutwaferwa umuntu nakureba kwaro kungana harwo umuntu orwire wamuyambisa yo mutwaro yazo mwirwaro ekikwase cyo ko kubatachikoze niza kusigara nimanya ngo no nakwereza okazo parliament noza kusigara yo wa parliament torukuza kuburi yo umuntu wa hansi echo mbire ndiyo ninchikora wanalizisi naye buza omukazoga kaba minister myaka 5 president yamuhereza myaka 5 yatunga obushobozi yaba minister wa magana yaza yaba minister wa wax emyaka 5 yakora byone okaberera abantu. Okay. So ikintu njyawe ikintu cy'ubuzo cya Sky TV kwebuza obanyije nzike na ku muhanda aho kwa nizikiro umuntu umengutera guhesi yoro so timo wat profile nyenguto na roro so twirenda kika inazonga but ntsagukwesa tukora mnabyo nansibura ambikire moving forward Dakaruru ka primaries tukareke abantu bari bamba kwate byabo bakafitomu karura ko atakuza khabwa mazima because urkwenda kutora na Frank Bear ariho tinyu mtezo wa Karuru ibenda mbajoba yenda then why do we waste time omwami Paulo nintani kira kijumba yaga enare primaries zahwire nkabanzurum haza ngarikira bwa district council kuba atera Karuru hakana hatera abana b'imyaka 12 akakaruru ko mugongo umwami cyankoko nijya kugira tadakona bakayiba so akatera ab'imyaka 12 na umwana w'imyaka 12 umateka gayiganda takutera Karuru kunku umwana kicazo mu mugongo bambara bambenda kwiba nambwe necyo kikanda byaho bansinga kuba nsingire najya ntakare tingarakayo mwiroko nimo mukumanya hata bariyo batera amasomo no barugureti ifoto wagira umwanya gwa bataka nicyo niwo kimanya baterire tinkumanyo bakagarakayo kandi yo umurikiko kuri yabwe n'ibindi ibyo n'ibindi so mwami Paulo akaruka NRM because specifically if this new thing kurraga iri mu primary nupu tinka gihurraga nupu yo nangwa no shuti bakambagura buguze bendera oza yo haye mutwaro nkabiri ninga miliyoni wakiza sente bamwe bendera at least iki kibina iki benefiting ubundi kitungezo kukozesa hakiraho abakuru mbombeka mamajo kakatende ushangara ije ebya ine mbacoje nabagwa bari yabana kwa actually nyono mwami cyango ko yagira ngo bina account nati ninje cyo kiro mbara site yo so account reza kuba active hata yitkuza so mwami Paulo akarura kanyoni ndeba ke kibina na munongo bwa NRM butayine makuru abwe nshongishatu ecyo kubanza kuyo twatandika Akaruru 2022 actually 2022 mbwe turiyo mpate structures obururu twatera bwa electoral colleges youth elderly what hatubiyona bakabadoma tayine cyo kugambwa nubwo kwa abantu batana kachiko kaba bacyanko ka district tukakashitamaga kwiha Akaruru kaho hata nibazagarukamu nibazagaruka mu kushitama hati yero zaza kutyankana mabona yero zaza kutyankana nambona hati tokushwera kugaruka ha next year hatu baza kutandika kwijana uzagera zinga hatu ureyijo muri yero hatu ureyijo muri yero tokushoza umwaka kubira yero so hataza kwijana so hataza kwijo muri yero because pate treasurer atari mu yero umukashesha account nibagikinga now Akaruru nyoni ndeba katini kikakutuyamba kaina primaries habo kuba ekikata kutuyambira neki kwaba no enda shaza no kwendera umwami Paulo tokubasa nk'ecyo abandi bambagamba amana gabantu uba kubana benda imwe mwami mfutiyanka bukamwiba nagaraka basinga independent nambweno hata icyo nkiza kubura bakuru nyamashaza agakusurvive na independent hakubaraba nyona go tugahe respect abo kwa ine wakucyangote ine bendera
bafutera ngo mushumba kanshi namana gabantu agnani ngambere umwami Paul kareba karuru kabukanga no Toyota yariyo naturaza tutabiyana MP we umutabani kangwaje hakazo mu parliament atine bendera nyutika kirebaga habo kubatango doya keja tumwena mwasiga ashmwasiga. Okay, so stand now chimere kutombite byakamyufo byabashyabaza mbati koraze yowe konka ne imwe enare munegire bizu byona konke garike gira umuntu omwahiguraho aguma agikwatirire aguma higuraho hati imwe kandi ushoto cyarenge yamani ahanso bamwire bizu bunke enare mwine mugaka murakinga leadership ahigura hati imwe nangwa takurga hobo tumashaza tuditse amashaza national level mugira breakups mugisha muntu agenda arugwa mu kinde kibina kasese yone batsigaho tukibatira tujya karimo batsigara murahamwe kizawetere hasi yo kayo katonga faction yargar na jana kumbi inushoti kandi imwe kuba ekibina cyo nushoti cyakwa konka ko kurobusero wagakaba ari umunjo wanyu ukatuhenderota sky naho kuburo buhunga Paulo ninjira twaba turiyo mu kiganiro nk'iki mu guverinoma mugamba k'abanya Uganda mu kureba ekirete cyo kibaki aruki nyonyumo mu Uganda bakita abarakanya nanka aruki nyonkintu rukira ruringwa iki kizo mizi kikagaza bangura kangaje abangure bitane hazo mu Uganda harimo umuntu uri kugira ngo opposition kandi zabangure bitane ito tugumize mutwara kintu ho kurebera faction ze zona nzibaho ziretwa umuntu ugukura konke kina nagambire izo barwara batemborera era mwikarra haze bya fraction ze zabiremo zarayegita zije zitwara ubwe bimbese temborera katugitegereze so treasure finale warga ihanga twarasiga finale nyowe teka yanjye kabire negera ngo akaruru kitwa ka primaries kagumizemo konka registers zitu tutunge registers izamazuma umwami yakigambaho kushanga ngo leaders abo kwebembera ubukiko bwa NRM ahandengo zone kureba ngo registers zitu abo kwazaba zirikirini nyonye n'amasuko ngo abantu bakuterera genuinely akaruru registers zirije okasinga kino muntu ari kuje independent akakusinga konke kikureta obuzubu no kucerezo omuntu w'abantu bakugira ngo itwe twendo ngo atujweke hata kijaba babitwatugamba uyumo abantu bakwenda ngo gutuba kumwenda bone bendogu kandi bakamukwasa ibendera abo kuba ubushobozi bagizere ki babwine hati nico kurebera independence no bagira ki no bakanya konka kunogera ngo register zitu akaruru kitu ntikatero mu mazuma nyenda kubera w'amazuma ngo kino umuntu wa independent wakwizura mu karura kasinga abo kuba abantu babafuterire generally niwo batorana baka hati ngo ubwo mukazi wacu kunogera ngo niwe bakwasize bendera bishati bakambaza abenaza wanaka no independent okabiyo musingire konkati noreba ba leaders bakamba rebo ngo ubwo mukazi nuwayi namani kandi wabashimiye kutorana konkaragaho iki group abo kuba bino bushobozi ebendera bajondisho mwene konka abantu bayanga bagira ngo mwene no mwamagerezo ubwo no bushobozi bwa itoka tubore kamande gitu gaki gabantu itoka katukoriki oga byo bambagamba ebyabire cyuruhura noreba uriya na kigambaho kugira ngo cyuruhura hati yo abo kugira ngo nayo hati no first district hati mwene bakine mu respect ya president wakashatu wa MP gagamba mwene wabayi wakashatu wari yo bajya mwene de kagende gonga kushya kubirecho ate nayo ba independent kubara biroha umwami cyanko wabera ari wakashatu wari yo baratu MP umwami kajoye okay so mwene nyowe ni mpendera ndukubasima ndukusima na batureba Sky TV kugira ngo konka ningira hatwaza kuzomu karuru inye namasuko aba batureba aba NRM abakuru ruburu rwitu mutegezo hamani tuterebe ngo register zitu zabeza amazuma akarura ka na mukaga turebe ngo abakwata flags bibona
barabaho kandi twagira aba independence freedom parliament mukino mu rumwiri go kora umamuguresi kashene zibeza amazi mu bukiko mukino mu rumango bamweta Jumba Jonani n'umunyamahurire aniridwa kuba nagambo buri amahurire ragine abugwa kuyavu nyenche kandi tuza kutongoza CDR gushuru nyenche kandi twirwe geneti ya gitwereza district ya billion 3 na miliyoni na miliyoni 5 gushuru CD secondary school umwami karakorewe bari kuturikiza yaba umushana mu mutora kikariyo nakora umushana mu mutora se shukubakariyo nakora za CD school kazi bamweta Jumba Jonani n'umunyamahurire kandi n'umburuzi ahumwire aha kandi ugumba mwetambikire honorable mbikire n'roya kandi former kansara kandi ajukira aka murukiko ruhango rwa district ya Semba buri mweta Stanley omunya FDC Katonga faction eba kweta PFFF okashika mutaka cyandikise for freedom freedom for all and all for freedom aha kandi bamweta Grace no treasure wa NRM aho muri imbarara ningira ngo twatwinde ibintu bingi ningira ngo Sky TV neja ku tuja kufuna yo focus on Rumiyaga ayo twija kutunga nayo nababandi batunje mu gicago kwija where they stand because Toyota yagambo ho munonga so nabo bidere chance yo kwija bakereza their side of the story so focus on Rumiyaga neja ku tuja kureta abayo mbagambe byabo we have no problem yo kubira program kandi gimbageta Sky TV irakari abantu did nyencha kare twata no mu rwashesha Radio 5 kuri yo mu Rembo Shere mu rwashesha zijujo nyuma ya kamera hariyo mwami Job Kato no munyakiruhura konka akaija kunuya yaremerayo hano mukontrol rubayo babyateye umukama bhereze mukire kwenda murare n'ubusinge ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu Sky TV irakari